Дали сте ikada posežali mirodžižu puni nade, zamišljajući sveže, aromatične grančice, da biste na kraju dobili samo nekoliko slabašnih biljaka kuđe brzo požute i nestanu? Ako jeste, niste židini. Ovo je jedan od najčešćih problema sa kojim se susreću i iskusni baštovani. U današnjem videu otkrivamo zašto se to dešava i kako da to sprečite jednom za svagda. Pokazat ću vam proverenu metodu setve koja garantuje ne samo da će vam mirodžiža nići, već da će rasti bujnu, zdravu i dati vam prinose u kakvima ste samo sanđali. Zaboravite sve što ste mislili da znate. Jedna mala promena u pristupu može napraviti ogromnu razliku. Da li ste spremni da postanete majstor za mirodžižu? Pišite u komentarima sa kojim problemom se vi najčešće susrećete. Pre nego što zarunimo u samu tehniku setve, hajde da na brzinu razumemo sa kim imamo posla. Mirodžiža, ili na latinskom manetom gravolens, je izuzetno popularan začin širom sveta, cenjen zbog svoje jedinstvene arome. Međutim, ona ima reputaciju da je pomalu kapriciozna. Glavni razlog za to je njen životni ciklus. Mirodžiža je jednogodišnja biljka koja veoma brzo raste, ali isto tako brzo i prolazi. Njen cilj je da proizvede seme i završi svoj ciklus, što znači da ima veoma kratak period berbe listova pre nego što krene u cvet. Takođe, ima glavni vretenas koren, što je ključna informacija koju morate znati. Upravo zbog tog korena mirodžiža apsolutno mrzi presađivanđe. Svaki pokušaj da je uzgajate u saksiji pa presadite u baštu najčešće se završava neuspehom. Dakle, osnovno pravilo glasi, mirodžiža se seže direktno na mestu gde će i rasti. Razumevanje ovih osnovnih karakteristika je prvi korak ka razbijanju mita o teškoj biljci i postavljanju temelja za naš uspeh. Prvi i apsolutno najvažniji korak ka uspehu je razumevanje same prirode ove biljke. Mnogi baštovani prave grešku tretirajući mirodžižu kao peršun ili neku drugu zelen, ali mirodžija je potpuno drugačija. Kao što smo spomenuli, ona je jednogodišnja biljka sa izraženim vretenastim korenom. Zamislite taj koren kao jednu dugačku, centralnu slamku koja ide duboko u zemlju u potrazi za vodom i hranljivim materijama. Ako se taj koren ošteti, savije ili sputa tokom rasta, biljka doživljava ogroman stres, što dovodi do zaustažanja u rastu, brzog cvetanja ili potpunog propadanja. Ovo je razlog zašto je direktna setva jedini pravi način. Čak i tresetne saksije koje se navodno raspadaju u zemlji mogu biti prepreka za vaš osetljivi koren. Dakle, prva lekcija koju moramo naučiti i zauvek zapamtiti jeste: nemojte nikada, ali nikada pokušavati da presađujete mirodžiju. Uvek je sejte direktno na stalno mesto. Ovo prosto pravilo će vam uštedeti mnogo vremena, truda i razočaranđa i odmah vas staviti na pravi put ka bujnom zasadu. Sada kada znamo da mirodžiža usteže tamo gde je posejemo, izbor tog mesta postaje ključni faktor odluke o uspehu ili neuspehu. Mirodžiža je pravo dete sunca. Ona zahteva minimum 6, a idealno 8 ili više sati direktne sunčeve svetlosti svakog dana. Šta to znači direktna svetlost? To znači da sunčevi zraci padaju direktno na listove biljke, bez senke drveća, zgrada ili drugih viših biljaka. Mnogi ljudi misle da je svetlo mesto dovoljno, ali za mirodžižu to jednostavno nije tačno. Ako je posejete u polusenci, rezultat će biti izdužene, tanke i slabašne biljke sa vrlo malo lisne mase i slabom aromom. Biljka će svu svoju energiju trošiti na to da se izduži u potrazi za svetlošću, umesto da razviža bujne, aromatične listove.
Затоа пре него што уопште узмете кесицу са семеном у руке, прошетајте својум баштом, посматрајте путанџу сунца током дана и одаберите најсунчанију могучу локацију. То е најболја инвестиција коју можете направити за свој будучи род мироџиѓе. Идеално е место кое е усунчано од јутра до касног поподнева. Ако е сунце енергија, onda je zemljište dom za vašu miruđiđu. Ovde se dešava možda i najveći broj grešaka. Miruđija, zbog svog dugačkog korena, prezire tešku, zbijenu, glinovitu zemljište. U takvom zemljištu koren ne može da se razviže pravilno, teško prudire u dubinu, a što je još gore, zadržava se previše vode. Замислите да покушавате да дишете у загушливој соби, управо се тако осеча корен мироџиже у глиновитом тлу. То доводи до трулјења корена, што е главни разлог зашто младе билјке оджедном падну и увено јако на изглед све изгледа у реду. Идеално землиште за мироџижу е растресито, добро дренирано и богато органском материјум. Trebalo bi da bude mrvičaste strukture, da se lako raspada u ruci. Ako stisnete šaku vlažne zemlje i ona ustane u čvrstoj grudvi, to je znak da je previše zbižena. Ako se lepo raspe, na dobrom ste putu. Dakle, pre setve, procenite svoje zemljište. Ako je teško i glinovito, ne učežavajte, jer postoje načini da ga popravite, o čemu ćemo govoriti u sledećem koraku. Kada ste odabrali savršeno sunčano mesto i procenili tip zemljišta, vreme je za pripremu leže. Ovo je fizički najzahtevniji deo, ali je od suštinskog značaja. Tajna je u tome da stvorite dubok, rastresit krevet u koji će koren miruđije moći da raste bez ikakvog otpora. Почнite tako što ćete temeljno očistiti leže od svog korova, kamenđa i ostataka starih biljđaka. Korov će se takmičiti sa mirođijom za vodu i hranljive materiže, zato je važno ukloniti ga sa korenom. Nakon toga, prekopajte zemljište do dubine od najmanje 25 do 30 cm. Koristite ašuf ili vile. Cilj nije samo da prevrnete zemlju, već da je dobro usitnite i razbižete sve grudve. Ako je vaše zemljište teško i glinovito, ovo je trenutak da ga poboljšate. Dodajte krupniji pesak ili sitan šljunak da poboljšate drenažu i obilnu količinu komposta da poboljšate strukturu i dodate hranljive materiže. Nakon prekopavanja, površinu lepo poravnajte grabuljama, stvarajući finu, mrvičastu površinu spremnu za prijem sitnog semena miruđiđe. Ovako pripremljena leža je kao hotel sa 5 zvezdica za vaše buduće biljke. Jedna od najčešćih zabluda u baštovanstvu je da biljke treba hraniti jakim veštačkim đubrivima. Kod mirođiđe, to je recept za katastrofu. Princip kojeg se treba držati je hranite zemlju, a ne biljku. Šta to znači? To znači da je cilj stvoriti zdravu, živu zemljište bogato organskom materijom, koja će onda samo po sebi obezbediti sve što je mirođiži potrebno. Najbolji način da to postignete je dodavanjem zrelog komposta ili dobro pregorelog stajnjaka prilikom osnovne pripreme leže. Rasporedite sloj od nekoliko centimetara po površini i lagano ga unesite u gornjih 10 do 15 centimetara zemlje. Organska materija poboljšava strukturu tla, pomaže u zadržavanju vlage i, što je najvažnije, sporo otpušta hranljive materije tačno onako kako biljci treba. Ako koristite previše azotnog đubriva, dobit ćete brz rast, ali će biljke biti nežne, vodenkaste, podložne bolestima i štetočinama i, što je najgore, imaće znatno slabiju aromu. Eterična ulja koja dažu mirođiži karakterističan miris i ukus najbolje se razvižaju u uslovima umerene plodnosti. Dakle, zapamtite, kompost je vaš najbolji prijatelj.
Postoji jedan nevidljivi faktor koji može tiho sabotirati sav vaš trud, a to je pH vrednost zemljišta. Iako zvuči komplikovano, koncept je prilično jednostavan. pH je skala koja meri kiselost ili alkalnost, baznost zemljišta. Skala ide od 0 do 14, gdje je 7 neutralno. Sve ispod 7 je kiselo, a sve iznad 7 je alkalno. Zašto je ovo važno? Zato što pH vrednost direktno utiče na sposobnost biljke da usvaja hranljive materije iz zemljišta. Možete imati najplodnije zemljište na svetu, ali ako je pH vrednost neodgovarajuća, hranljivi sastojci će biti zaključeni i nedostupni korenu. Mirodžiža najbolje uspeva u blagokiselom do neutralnom zemljištu sa idealnim rasponom pH vrednosti od 6,0 do 7,0. Većina baštenskih zemljišta prirodno spada u ovaj opseg. Međutim, ako primetite da vam biljke generalno slabo napreduju, možda bi bilo dobro da uradite test. Jednostavni kompleti za testiranje pH vrednosti mogu se kupiti u poljoprivrednim apotekama. Ako je zemljište previše kiselo, dodaje se kreč, a ako je previše alkalno, dodaje se sumpor ili kiseli treset. Mala korekcija može napraviti ogromnu razliku. Možda mislite da je seme kao seme, ali to je daleko od istine. Izbor kvalitetnog semena je jednako važan kao i priprema zemljišta. Staro seme mirodžiže ima znatno smanjenu klijavost. To znači da ćete, čak i ako sve drugo uradite savršeno, dobiti vrlo malo biljaka. Uvek proverite datum pakovanja na kesici. Birajte seme koje je zapakovano za tekuću ili najviše prethodnu godinu. Takođe, čuvajte seme na suvom i hladnom mestu do setve. Postoje i različite sorte mirodžiže, svaka sa svojim karakteristikama. Naprimer, sorta buke je popularna jer je kompaktna i odlična za proizvodnju semena za kiseljenje krastavaca. Sorta Fernleaf je patuljasta i idealna za gađenje u saksijama na balkonu jer sporije ide u cvet. Sorta Ducat je poznata po izuzetno visokoj količini lisne mase i jakoj aromi. Istražite koje sorte su dostupne i izaberite onu koja najbolje odgovara vašim potrebama. Da li želite mirodžižu prvenstveno zbog lista ili vam je potrebno i seme? Ulaganje u sveže kvalitetno seme poznatog proizvođača je mala investicija koja se višestruko isplati kroz visok procenat klijenđa i zdrave, snažne biljke. Na internetu i u stariđim baštovanskim priručnicima ponekad možete naići na savet o stratifikacji semena mirodžiže. Stratifikacija je proces izlaganja semena hladnoći i vlazi kako bi se prekinula njegova dormancija, odnosno uspavanost. Ovo imitira prirodne zimske uslove, međutim, hajde da razjasnimo ovaj mit. Za mirodžiju stratifikacija uglavnom nije potrebna. Seme mirodžije je spremno da klija čim dobije adekvatne uslove, toplotu i vlagu. Pokušaj stratifikacije kod kuće. Ako se ne izvedu pravilno, mogu čak i da uštete seme ili izazovu pojavu plesni. Umesto da se bavite komplikovanim procedurama, mnogo je bolje da svoju energiju usmerite na ono što je zaista bitno, stvaranje savršenih uslova u vašoj leđi. Pravilna temperatura zemljišta, konstantna vlažnost i odgovarajuća dubina setve su faktori koji zaista pokreću klijanđe. Mirodžiža se u prirodi sama rasejava u jesen, seme prezimi u zemlji i niče na proleće, ali to je priroda. U kontrolisanim uslovima bašte, najsigurniji i najefikasniji način je direktna setva u toplo zemljište. Zaboravite na stratifikaciju i fokusirajte se na osnove, jer upravo u njima leži ključ uspeha. Jedno od najčešćih pitanja je kada je pravo vreme za setvu mirodžije. Mnogi se vode kalendarom misleći da postoji neki magični datum.
Истина е да календар може biti само груби оригентир. Прави показатели е температура землища. Семе мироджие, че клият и на температура ма землища изнад 7 степени Целзиуса, али оптимална температура за бързо и уджедначено клиянже е измеđu 15 и 21 степен. Ако посеете прерано, док е землище još uvek hladno и натоплено водом от зимских падавина, семече да нима стаяти у земли, постаючи лак плен за трулjenđe и разне патогене. Клиđanđe će biti споро и неужедначено. Како знати када е право време? Jednostavan trik je da uzmete šaku zemlje. Ako je možete lako oblikovati u grudvu, ali se ona i lako raspada, zemljište je spremno. Ako je blatnjava i lepljiva, sačekajte još nekoliko dana. Generalno, za većinu kontinentalnih područja sigurno vreme za prvu setvu je od sredine aprila pa nadalje. Mnogo je bolje sačekati nedelju dana duže i seđati u toplu, spremno zemljište, nego požuriti i rizikovati ceo usev. Mirodžiđe ima jednu manu. Njen životni vek je kratak. Kada biljka dostigne zrelost, ona brzo formira cvetnu dršku i odlazi u seme. Nakon toga proizvodnja listova prestaže, a oni kuđi u stanu postaju žilavi i gube aromu. Ako posejete svu mirodžiđu odjednom, imat ćete ogroman prinos u kratkom periodu od nekoliko nedjelja, a onda nećete imati ništa. Rešenje za vaš problem je genijalno u svojoj jednostavnosti, sukcesivna setva. To znači da ne sejete svu količinu semena odjednom, već planirate više manđih setvi o određenim vremenskim intervalima. Idealna strategija je da posejete novi, kratak red mirodžiđe svake 2 do 3 nedelje. Počnite sa prvom setvom sredinom proljeća i nastavite tako sve do sredine leta. Na ovaj način, dok jedna tura mirodžiđe počinje da cveta, druga će biti u punoj snazi za berbu listova. Ova tehnika vam obezbeđuje kontinuiranu, neprekidnu zalihu sveže mirodžije tokom cele sezone, od proleća do jesenji. To je jedini način da zaista maksimalno iskoristite ovu divnu biljku i izbegnete situaciju sve ili ništa. Konačno smo stigli do samog čina setve. Ovdje je preciznost mnogo važnija od količine. Najveća greška koju ljudi prave je pregusta setva. Izruče previše semena na malu površinu, misleći što više to bolje. To je potpuno pogrešno. Pregusta setva dovodi do žestoke konkurencije među mladim biljkama za svetlost, vodu i hranu, što rezultira slabašnim izduženjem i nekvalitetnim usevom. Postoje dve osnovne tehnike. Prva je setva u redove. Napravite plitke brazdje, dubine ne veće od 1 cm. Razmak između redova treba da bude oko 30 cm. Zatim, pažljivo raspoređujte seme u brazdu, trudeći se da bude što ređe, otprilike 1 seme na svakih nekoliko centimetara. Druga tehnika je setva u maške, gde seme ravnomerno raspršite po pripremljenoj površini. Ovo je brže, ali zahteva više pažnje kod proređivanja. Što se tiče dubine, zapamtite zlatno pravilo, seme mirodžiđe treba svetlost da bi kližalo. Zato se seže veoma plitko, maksimalno pola do 1 cm duboko. Ako ga zakopate preduboko, ono neće imati snage da se probiže na površinu i nikada neće nići. Nakon što ste pažljivo rasporedili seme, sledi korak pokrivanja. Ovdje je nežnost ključna reč. Nemojte samo nagrnuti zemlju preko semena. Time rizikujete da ga pomerite ili zakopate preduboko. Najbolji način je da koristite prosejani kompost ili finu, raztresitu zemlju koju ste sačuvali sa strane. Lagano, vrhovima prstiju ili poleđinom grabuljža, prekrijte seme tankim slođem, ne debljim od pola centimetra.
Cilj je da seme ima dobar kontakt sa zemljom, ali da i dalje bude dovoljno blizu površine da može da primi svetlost. Odlična alternativa je vermikulit, lagan materijal koji zadržava vlagu, a ne stvara pokoricu. Nakon pokrivanja, lagano utapkajte površinu dlanom ili daskom. Ovim se postižu dve stvari. Obezbeđuje se dobar kontakt semena sa vlažnom zemljom, što je neophodno za početak procesa klijanđa, i sprečava se da jača kiša ili zalivanđe speru seme. Ovaj delikatan, završni dodir je ono što razdvaja amatersku od profesionalne setve i značajno povećava šanse za užednačeno nicanje. Čin prvog zalivanja nakon setve je možda najkritičniji trenutak u celom procesu. Sve što ste do sada uradili može biti uništeno za samo nekoliko sekundi ako koristite prežak moaz vode. Jak moaz iz creva će nemilosrdno pomeriti i izbiti sitno seme ili ga čak potpuno isprati sa leže. Pravilan način je da se koristi kanta za zalivanje sa najfinižim raspršivačem, ružom, ili baštenska prskalica podešena na finu maglu. Cilj je da se zemlja temeljno natopi, ali na izuzetno nežan način. Zalivajte polako, prelazeći preko leže nekoliko puta, dok ne vidite da je gornjih nekoliko centimetara zemlje ravnomerno vlažno. Voda treba da bude sobne temperature, ne ledeno hladna direktno iz bunara ili vodovoda, kako ne bi izazvala šok za seme. Ovo prvo, temeljno zalivanje aktivira proces klijanđa. Nakon njega, važno je održavati konstantnu vlažnost, ali o tome ćemo u sljedećem bloku. Zapamtite, strpljenje i nežnost pri prvom zalivanju su apsolutno neophodni za uspeh. Jednom kada ste obavili setvu, pokrivanje i prvo nežno zalivanje, počinje period čekanđa. U zavisnosti od temperature zemljišta, mirodžiža obično niče za 7 do 14 dana. Tokom celog ovog perioda najvažniji zadatak je održavanje konstantne i ujednačene vlažnosti gornjeg sloja zemljišta. Seme ne sme ni u jednom trenutku da se potpuno usuši, jer to može prekinuti proces klijanđa koji je već započeo. Ali, isto tako, zemlja ne sme biti ni natopljena vodom, jer to dovodi do truljenja. Kako postići ovaj balans? Proveravajte stanje zemljišta svakog dana, posebno ako je vreme sunčano i vetrovito. Ako je površina suva na dodir, lagano je orosite finim raspršivačem. Odličan trik koji koriste profesionalci je da se preko posejane leže stavi vlažna žutana vreča ili daska. Ovo smanjuje isparavanje i čuva vlagu. Međutim, ključno je da svakodnevno podižete prekrivač i proveravate da li je počelo nicanje. Čim primetite prve zelene tačkice, prekrivač se mora odmah ukloniti kako bi mlade biljke dobile neophodnu svetlost. Ova pažnja u periodu klijanđa je ono što obezbeđuje visok procenat izniklih biljaka. Ako bih morao da izaberem jedan korak koji najviše ljudi preskače, a koji je apsolutno presudan za dobižanje velikog prinosa, to bi bilo proređivanje. Znam, teško je. Uložili ste trud, sve biljčice su lepo nikle i sada treba da iščupate neke od njih. Deluje kontraintuitivno i rasipnički, ali, verujte mi, ovo je čin milosrđa prema biljkama koje ostavljate. Kao što smo rekli, pregusta setva je recept za neuspeh. Ako ne proredite za sad, biljke će se međusobno boriti za prostor, svetlost i hranu. Rezultat će biti šuma tankih, izduženih biljđaka koje nikada neće dostići svoj puni potencijal i koje će biti podložne bolestima zbog slabe cirkulacije vazduha. Proređivanje se radi kada biljke razvižu nekoliko pravih listova i budu visoke oko 5 do 10 cm. Cilj je da se ustavi konačan razmak od 15 do 20 cm između svake biljke. Pažljivo iščupajte višak biljaka, trudeći se da što manje umetate korenđe u njih koje ustavljate.
Najbolje je to raditi nakon kiše ili zalivanja, kada je zemlja mekana. Nemojte bacati proređene biljke. One su delikates, savršene za dodavanje u salati ili supe. Kada su vaše biljke uspešno nikle i proređene, pravila zalivanja se menjaju. Dok je u fazi klijanđa bila potrebna konstantna površinska vlaga, sada je cilj podstači koren da raste duboko u zemlju. To se postiže dubokim, ali ređim zalivanjem. Umesto svakodnevnog prskanja, bolje je jednom ili dva puta njedeljno, u zavisnosti od vremenskih uslova, temeljno natopiti zemlju. Koliko je dovoljno. Заливайте полака dok voda ne prodre 10 do 15 cm u dubinu. Ovo tera koren da raste nadolje u potrazi za vodom, čineći biljku jačom, stabilnijom i otpornijom na sušu. Najbolje vreme za zalivanje je rano ujutru. Tada biljka ima ceo dan da se usuši, što smanjuje rizik od glivičnih obulženja. Izbegavajte zalivanje uveče, jer vlažni listovi tokom noći predstavljaju idealno okruženje za razvoj bolesti. Takođe, trudite se da zalivate u podnožju biljke, direktno na zemlju, a ne preko listova. Jednostavan test prstom je najbolji pokazatelj. Gurnite prst u zemlju pored biljke. Ako je suvo na dubini od 2 do 3 cm, vreme je za zalivanje. Малчи рънđe je jedna od onih baštovanskih tehnika koje donose višestruku korist uz minimalan napor. Kada vaše biljke mirodžije dostignu visinu od 15 cm, vreme je da razmislite o postavljanju malča. Malč je bilo kakav organski materijal koji se postavlja na površinu zemlje oko biljaka. To može biti slama, pokošena trava, usušena nekoliko dana, iseckano lišće ili čak iseckani karton. Zašto je ovo korisno? Prvo, malč deluje kao izolator. Smanjuje isparavanje vode iz zemljišta, što znači da ćete morati ređe da zalivate, a biljke će imati konstantniji pristup vlazi. Drugo, sprečava rast korova. Debeo sloj malča blokira svetlost i fizički sprečava seme korova da kliža. Ovo vam štedi СТ napornog plevljenja. Treće, malč održava temperaturu zemljišta stabilnijom, štiteći korenđe od ekstremnih vrućina tokom leta. I na kraju, kako se organski malč vremenom raspada, on dodaje hranljive materije u zemljište, dodatno ga obogaćujući. Nanesite sloj debljine 5 do 7 cm, ali pazite da ostavite malo prostora direktno oko stabълđike biljke kako bi vazduh mogao da cirkuliše. Pitanje dodatne prihrane mirodžije tokom rasta često izaziva zabunu. Da li je potrebno dodavati đubrivo? Odgovor je najverovatnije ne. Ako ste dobro pripremili zemljište na početku i uneli dovoljno komposta ili zrelog stajnjaka, vaša mirodžija će imati sve hranljive materije koje su joj potrebne za ceo ciklus rasta. Kao što smo već naglasili, mirodžija ne voli previše jaku hranu, posebno ne veštačka đubriva bogata azotom. Međutim, postoje izuzeci. Ako primetite da su listovi vaše mirodžiže bledozeleni ili žučkasti, a znate da dobiže dovoljno sunca i vode, to može biti znak nedostatka hranljivih materiža. Ovo se može desiti na veoma siromašnim ili peskovitim zemljištima. U tom slučaju, najbolje rešenje je lagana prihrana nekim organskim tečnim đubrivom. Kompostni čaj je idealna opcija. Jednostavno natopite malo komposta u vodi na jedan dan, procedite i tom tečnošću, zalijte biljke. Ovo će im dati blag i brzo dostupan podsticaj bez rizika od preteranog đubrenja. Zapamtite, manđe je često više kada je u pitanju prihrana mirodžiže. Srećom, mirodžiža je prilično otporna biljka i nema mnogo neprijatelja. Ipak, ponekad se mogu pojaviti problemi.
Najčešći napasnici su lisnevaši, mali insekti koji sišu sokove iz biljke, izazivajući kovrđandže i deformaciju listova. Najbolji pristup je preventiva. Zdrava i jaka biljka, koja raste u dobrim uslovima, mnogo je otpornija na štetučine. Pravilno proređivanje koje obezbeđuje dobru cirkulaciju vazduha je ključno. Takođe, mirodžira privlači korisne insekte kao što su bubamare i mrežokrilke, čije se larve hrane lisnim vršima. Sadnja cveća poput nevena ili kadifice u blizini može dodatno privući ove prirodne predature. Ako se vaši ipak pojave, prva linija odbrane je jak mlaz vode iz creva kojim ćete ih fizički sprati sa biljke. Ako to nije dovoljno, može se koristiti rastvor sapunice napravljen od nekoliko kapi tečnog sapuna bez deterđenta u litru vode. Što se tiče bolesti, najčešća je pepelnica, koja se pojavljuje kao bela prevlaka na listovima, obično u vlažnim uslovima. Dobra cirkulacija vazduha i zalivanje u podnožju biljke su najbolja prevencija. Konačno, stižemo do najlepšeg dela, berbe. Da biste dobili maksimalnu aromu, važno je znati kada i kako brati mirodžižu. Listovi se mogu početi brati čim biljka dostigne visinu od 15 cm i ima dovoljno razvižene grančice. Najbolje vreme za berbu je ujutru, nakon što se rosa usuši, ali pre nego što jako sunce zagreže biljku. U to vreme, koncentracija eteričnih ulja u listovima je najveća, što znači i najintenzivniji ukus i miris. Koristite uštremakaze ili nožič i secite spoline, zrelije grančice pri osnovi. Izbegavajte da kidate listove rukama, jer to može uštititi biljku. Nikada nemojte odjednom ubrati više od 1/3 ukupne lisne mase. Ustavljanjem dovoljno listova omogućavate biljci da nastavi sa fotosintezom i proizvodi nove grančice. Redovnom berbom zapravo podstičete biljku da bude gušća i produktivnija. Ako želite da sakupite i seme, pustite nekoliko biljaka da odu u cvet. Kada cvetovi precvetažu i formiražu se štitovi sa semenom, sačekajte da seme počne da dubi žabraom bođu, a zatim ucecite cele štitove i ostavite ih da se usuše na promajnom mestu u papirnoj kesi. I eto ga, to je kompletan vodič. Vidjeli smo da uspeh ne leži u nekoj magičnoj formuli, već u razumevanju potreba biljke, od izbora pravog sunčanog mesta i pripreme rastresitog zemljišta preko precizne i plitke setve, pa sve do ključnog, nemilosrdnog proređivanja i na kraju pametnog zalivanja i berbe. Svaki od ovih 20 koraka je karika u lancu koji vodi do bujnog i aromatičnog zasada. Najveća tajna je konzistentnost i prestanak tretiranja mirodžiđe kao bilo koje druge biljke. Ona ima svoja pravila, ali kada ih naučite, nagradit će vas prinosom koji će zadiviti sve, a vi ćete imati svež, domaći začin na dohvat ruke tokom cele sezone. Hvala vam što ste gledali do kraja. Ako vam je ovaj video bio koristan, molim vas ostavite like, pretplatite se na naš kanal kako ne biste propustili buduće savete i podelite ovaj video sa prijateljima baštovanjima. A sada pitanje za vas, koji od ovih saveta ćete prvo primeniti u vašoj bašti? Ili možda imate neki svoj trik za uzgoj mirodžiže? Pišite nam u komentarima, radujemo se čitanju vaših iskustava.